Sanibona ngelinye ilanga ngangilayisha ke ngibheke istenga ke thina ke lapha erenke ma u driver khona abantu ababiza abantu bafaka ibhuku abantu bababhalise becash imali bakubiza wona driver nje ngoba sefuna ukuthatha imali usuhamba so angibize kuNikho namfuka khanyile ke sikhonto sasisebenza nayo lapha na UQ Marshall siyaba iowner namhlanje leyo nsizwa madoda uNikho emfuka khanyile angibizeke emkwana sigcwele imoto hawu ngigijime ke ngithatha imali ngingene emotweni kodwa before ngene emotweni ngiphawula ukuthi hayibo lapha eFrance City kondoda ehleli yodwa nje phela mahamba ngosiyaya noma isikwele silayisha 2 phambili abagibeli bese ba u3 ngo-drive bese ethi kuNikho hayi khuleka loya muntu loya uyikhokhele imoto iseat le phambili mhlawumbe ngitshela ukuthi mina mhlawumbe ngoba enzela ukuhlala khululeke noma mhlawumbe ngenxa yesikhathi na phela umuntu uyayikhokhela iseat ngenxa yesikhathi okungasho lutho phela imali iphelele ngeke uzube newari na drive ngingele emotweni ke ngibingeleleke kodwa bese ngobserve nje ukuthi hayi abantu ngathi khona into aba off ngayo nje khona engathi ayihambi kahle kubagibeli but nginganaki nje lethi zohleli phambili ke nje ibusiness nocingo nje ukubingelela kwami nongabingelela kwami nje akaze kuyisize ngalutho ngoba yona akaze izivume vele sambe ke ngishayeke imoto ma uyastenga uhamba R102 ke i-direction yakho nje usuke station udluleniwe wele umfula lo umhlathuze wele ledlangezwa hambe njalo udlule echibini egarage lapha ngakuthuthukana madoda indoda yithikithi lelotho leya ngethikithi lelotho hambe njalo uziyodlula eforestini wehle njalo ujinjini laphana kwesika mama lapha abhoshela khona ingane wele umfula umlalazi khuphukele emthunzini hambe njalo dlulo banjini emasundwini embongolweni emoyeni eginga indlovu bamba umgwaqo lodlula ngamabilwane njalo wena umthunzini lokhu amatigulu umfula khuphukele kwa offer khuphukele kwa offer lapha besiqhamukele enyathini indaba yami ke iphakathi kwaleyo ndawo so ngiphume ke ngihambe ke lendoda nje ibusiness phone nje lehleli phambili igqoke nje ishirt lile ngathi lama Nigeria boshirt engathi limembali nje mahwala lithe kuba lide nje liza la ngasemathangeni ibusiness phone nje nice gentleman nje ikunde kahle yabona nje umuntu onethi nje uyabona ukuthi ngisho umbona ngisho washa lifakile yabona ukuthi this is a very neat person yabo umuntu oyithandayo nje kodwa ke ngoba akangibingelelanga akavuma ngisho ngibingelela nami ngangayinakela nje ngashaya imoto ma sesi lapha nje sedlule emthunzini egarage approach ubanjeni lapho bese kuqhamuka iveni ngoba lo muntu unenkulumo nje ingazwakali kahle uthi nje kuphela khuluma indaba yelanguage ukuthi abantu abafaka imali hayi faka imali wena ngoba usuyifakela imali nje uzokulungisela mina ngenza u1 mina ngiyalibeka iqhashaza leNdiya kucacela noma abantu mase ngifikile ukuthi hayi kufike mina lapho ngoba sami isandla sesiyaziwe bese ethi mina okusho ukuthi inyanga yabo kusho umuntu yabo othi mawugangile akubeka obala othi mawuntshotshela umuntu akubeka obala ngizwe ichashaza leNdiya ngithi awu kusho ukuthi ukubeka obala nje uyacaca hayi ngibuye ngithi hayibo ichashaza leNdiya konje lila hayibo mhlawumbe ihlamvu yesibhamu yabona phetha amafoni amabili umuntu ukhuluma ngale nya ivaleka khulume ngale nya uthi sabekele endlebeni kukhalele yabo umuntu obhizi ngaleyo ndlela mase silapha ngasoba nje nayi vene amaphoyisa yasitandela phetuze siqhumetuze ayeke nje ukufona lo muntu athule nje nginami ngixaka ngithi nayi indoda engathi saba amaphoyisa yabo izilungisa imoto yamaphoyisa kanje iyibuka ayidlula imoto yamaphoyisa iveni nje la khona koginga indlovu libhala nje uginga indlovu la ledlovu leliveni hayi siqhubeke sambe ngabe uyaqhubeka nengcingo zakhe ke lo muntu kodwa nginotice mina ukuthi hayi why ebe worried mas landelwa iveni yamaphoyisa sambe kedlule lapha into of rep asobanjeni siwele ke ilokhuzana lapha sengikhohliwe manje le ndawo le ibridgeana nje ineganyana la khona sengililibele kade ngagcina khuphukele ke emasundweni lapha udlule stopini embongolweni emoyeni sihamba na njalo sihamba nje akanankinga sesibamba umgwaqo R66 uqhamuke showe sesibheke manje sibheke ngathi sibheke ngase toll gate elokhuzeni siye ku toll gate sengilibele phinde sithatha R102 usuqhuma R102 sidlule ngaphandle kwaseginga indlovu nakho dlula kwamabilwane lapha off ramp ebheke ematigulu sambe siwele ematigulu bridge mase sikhuphuka lapha nje kondawo kuthiwa kwa offer lapho iveli thule ndoda ithi nje du ngabisakhuluma nengcingo le ndoda nya ayikhulume ayisho ukuthi thula nje njengomuntu oobservayo noma
odonsayo yabona maye kwamthandazo bona umthandazo esethule esakusefa yathula athi du le ndoda ngathi ingabe sebetheni lapha efonini lo muntu esethule kangaka nje masikhuphuka lapha nje ngasedlulile kwaoffer so qhamukela manje enyathini kanje avele lo muntu hayi ngehlisa ndoda la igama lakho lokuqala likhuluma elibhekise kimi ngoba ngimmengelelile akazi avuma cela ungehlisa lapha ndoda ngiqale ngithi uqhubeka phela imoto avele imise njengomuntu emisa inkabi nje isipani seinkabi avele nje wo bese ziyapha athi ngithe ngehlisa ndoda la hey ngisisathi lo muntu uwehlaphi lapha phoko stop lapha hey ngithe ngehlisa ndoda man vele ngibambe ishishi mangithi uyibambe ishishi ngiyibambe izime ngethayi apha la ngihamba ngo100 isiqale ke siyagijima abantu bayasazi ngibambe ngicela phakathi nomgwaqo ngesathi ngifuna nokuthetha ukuthi kanti kwenze njani ndoda ivele ihwithe isuitcase yale ndoda ivula isicapha phathi sihosheni lapha ngiyayibuka nje manje phela ngihleli phambili mina ngiyayilunga ukuthi nangu lo muntu qamule phakathi kwesihosha phana zongena emobeni anyamalale lo muntu apa 2-3 minutes 4 minutes simile siyishocked nabagibeli ukuthi kwenzakalani wenzani lo muntu bese ngiphendula abagibeli bafowethu nangu umuntu bethi nje hey ushubala mshayeli lo muntu kade khuluma izinto abanye imali sebeyifakile abanye sebathumile ukuthi abahambe kwenye indawo letha ama report ukuthi akwasizwa nisililo ufonela abantu babuza lokho akwasizwa isililo akwazizwa indaba akake swalutho akafika usho ukuthi usewukhiphile umyalelo khona umuntu osedutshuliwe ngoba phela waye umuntu wayenza leyo nto le hawu simangale nje yabona ayi ngithi asambeni bafowethu sesihamba nje sengihlele ngathi lapha phambili hamba ikhanda liyacabanga ukuthi hayibo kanti sihamba nobani lana ubani lo muntu uma sithi nje stopini esikhulu lapha enyathini bayakwazi lapha enyathini amathi stop nje esikhulu esivulekile nje ngoba sithi asibe icross ebheke khona inclinic lapha nje mawubuka nanka amaphoyisa kuthe nje nci avela amaphoyisa eza nama R5 nezibhame enkulu nezibhame encane beza nje ngithi emotweni hayi ukuthi bayasimisa ukuthi mhlasimbe kuyaseshwa noma kune roadblock cha kufuneka le moto yami nje qho le ngihamba ngayo ezibhame enkulu izimphuyisa yandona ba umuntu ehleli la umuntu behlela lapha uphi ngithi mina hayibo usehlile umuntu phela usevela wathi angimisa imoto ngale wehle umuntu waphuma wabalela umehliseleni uvumelene ukuthi yehla ngithi hawu nathi iphoyisa ngisho ngenhliziyo hawu nathi iphoyisa sengathi umuntu efuna ukwehla bese ngithi mina ngimehliselana ngathi mina wehlile phoyisa bese ngizothini ba nami sengiduma ikhanda nje ukuthi ngimehliseleni kanjani umuntu ngoba ngihlezi phela ngibehlisa abantu vele mina ma umuntu ethi uyasala usuke sesala noma ngabe usala kusuke sala umuntu futhi lo muntu akangifunanga imali akangikhuthuzanga angikhomba ngasibama uthe nje ucela ukwehla nebriefcase anyana lakhe washawutshana hayi amaphoyisa asuke iphoyisa ukuthi hayi yabona nje usebenzele emuva thina manje hey lo muntu lona hey babehlangana njalo simile njalo ngithi lokhu simisiwe phela babengena emotweni njalo le kathi sijemile imoto yamaphoyisa yayisuka ngethayi kwakulandela ezinye nani yozwa nje ukuthi iqhuma kahle kanje nale yami ningakangithengele i-tripod bakithi sengishaya nge-tripod phela hayi babesuka njalo ngejubane sasala lapho sikhevile nje nabagibeli ukuthi kwenzakalani since besimisiwe senze njani siqhubeke sime senze njani yabo hayi sime siduma amakhanda phinde ngiphendule kubagibeli bafowethu kwenzakalani makanje ukuthi hayi lo muntu ushuthi isigebengu yabona umuntu ushuthi isigebengu shuthi uthule nje lo muntu siyadiscussa phela nabagibeli shuthi lo muntu bese thule nje utshelwa izinto zakheni ukuthi akehle manje sigubhukane emotweni zahamba zonke imoto zamaphoyisa sasala sikhamisele sinjalo nomphakathi wawumile nawo didekile ukuthi lamaphoyisa ngaka kanti alindeni ngawubona usuhlakazeka sashaya imoto sahamba sayisofika isiteng ngiqonda ukuthini ke baningi abantu besibagibeza thini inhlobo zabantu ayabona futhi lo muntu kwakuyinkunzi lo muntu inkunzi emthini inkunzi oba ngaza ngayitshela ukuthi mina hayi lo muntu uyashow off nje usezenza isikhwaga lokho ethini uyalibeka iqhashaza leNdiya akubeka imali awufaka imali seyiqedile ukwenza umsebenzi yabo ngithi hawu lo ufuna ukuthi we nje ubhaka yabo ngisho ngenhliziyo le kanti ubhaka ngempela ngendlela amaphoyisa emaningi ngayo and ngabona lapho ngaphenduleka lapho ngathi oh uqalaza le yaveni amaphoyisa besidlula ngasobanjeni nje ingoba uyazi ukuthi unogcopho namaphoyisa kodwa manje ukuthi induku yakhe leya noma ibhande hayi libi kakhulu ibhande lakhe mawuthi ingilozi yakhe eyamenza ukuthi ehle hayi inzima kakhulu ingilozi mawuthi isidalwa mawuthi idlozi impela hayi mawuthi uNkulunkulu wakhe hayi
uNkulunkulu wakho unzima kakhulu. So sayiqhubeka nohambo lwethu nje, amaphoyisa asatshela instruction ukuthi senze njani, silinde noma sihambe noma khona bazokubuza kithi phela ukuthi ube umuntu kanjani ngawagcina ngalelo langa nje, angazi noma amthola noma amfica noma kwenzakalani, angazi ngayigcina lapho nje yonke into.